khirtu le ngai thatu te chibai le vekule dun tuma chuan tukin lama result kan puan man tak lo Colombia chak result a train ball kan tran anga chumi zo lama last 16 in khel tur fixer tele football thuleng te thlerang ai thla khona nei chho donang o soitak in FIFA World Cup game khel chho zel ania in khel po monom chho zelin tukin lama Argentina chon result ro pui tak ne hin last 16 anluta chumi result lam ero tukin lama khan karonda towa mino clear let saktola clear to lamte kan som chawni ye Colombia in khel result lama lut taila tukina in khel monom taka Colombia lam hian har salutuk lovin ne nan changa sikhat fain ga na chu an ne he in khela hian Colombia lam hin game an thunun ne khop maya Ghana lam hian an ngam lo hle group stage sa Portugal tepo lo draw thei tu Colombia lam hian goal shot tum somni an ne ya Ghana lam hian in khel chung zongin targeta shot tum khatma an nei lova Colombia lam hi an ha dam angreng hle Kansas City Stadium in khel borok trang taka hian Colombia tan minute som palina John Arias son ma an throina goal a khonga hemi nu hian Colombia tho hian nor zui zelin goal khung thein hun trapo anin siam nuala ma se goal dang lu bet zui talavin John Arias goal khung mang hian Colombia lam hi an chaka round of 16 lutin Ghana lam ero kan mang tha zui ta ane Tihian FIFA World Cup round of 16 in machon tur te chu an hriat ta Canada le Morocco Paraguay le France Brazil le Norway Mexico le England Portugal le Spain USA le Belgium Argentina le Egypt baka Switzerland le Colombia te anin machon don ane soita kan khan in khel tur fixer lama lut ngal ta ila zanin train round of 16 an khel chunzom le ngal do na komin z choram tel an tam boka an chol man meu lo ani ye group stage an khel zo chawa azana round of 32 an khel ngala tukin lama round of 32 khel zo chawin zanin lama train round of 16 khel anile bokang ale lam zong tak chuanin kan ol man lova in khel mu nom tak zantin kan mu theiro alomom hle ane a khel hun timing chu thuran ni ta se zanin dar somle chan ve train in khel clear tour om ngal dona Canada le Morocco te chu anin machonang ani pani somle chan ve in machon do nin Houston Stadium a anin machon do na probability tang hian Canada chak theina chance 21% anga chhut ania Morocco lami 51% anga chhut ani ve bok enga po chuni ta se anni ram pani te chu in machon tok tura bei sei ane Canada lam hi group B lama tanga next round run lut kha ania khel thuma tum khat chakin point li nen round of 32 hi anluta round of 32 khan Canada lam hian che chelem lo tak South Africa chu sikhat fain an neya Morocco lam hian penalty peta Netherlands team chu nehin tun round hi anronin pet kai ve bok in khel munam tak han be seita ila tunge chakzoka kan rin hlomle an history te han en chuan Morocco lamero kanda sangdeu hret tura be sei ane heng ba ka hin naktuk jing dar ni le chan vea Paraguay le France te anin machon don buka rampani te anin thlau angreng vewa chuti rolin Paraguay lampoi tun din mona an phur le an phur wang lai takte po ani hialang chu round of 32 han Germany team champion thei turarin kai chu Paraguay lam hian an pet la thei tlat maya France lam hian Sweden chu an ne ve bok group stage an che dan te chu kan hretlang anga France team hi an thra khop maya komin season a big phaichun hlo om tak an ni bok Paraguay nen anin machon tur hian nga event a hlo hle ane rampani te Lincoln Financial Field Philadelphia anin machon do na France lam hi kan soyang khang group stage a tumthum chak vekin World Cup match panga azona goal thum ai tam khung thei ma saber ni bokin Mbappe hi che thar le ya tun din huna goal ruk khung mekin Olise hian midang goal khung tur siam sak trumnga anei ve mek boka Mbappe Olise Dembele mai baka Barcola te an hlo om hle turangai ane Mbappe biki FIFA World Cup a goal som pariat a khung tling der towa goal som ni khung to Lionel Messi chu phak aduni chuan goal khung hetan apoimo hleang tundin mona deshamanau te hin inhliam anom hriat anilova prediction a pot sak ring jok an tam hle Paraguay lam hin defense ngor tura be sei an niya group D lama khan pathumna an niya
ปฐุมนั่นนี่จงเห็น round of 32ลูตินเยอรมนีจูอันเนเลเข้ามายามีตำตักอันบารักไขเจียงเลอันเกมเขลดันฮี defensive เกมกันเตียงค่ะอันนี้ยาball possession a hian a hniam zawka tangma se beisei pha bakin an che tha tho zela an game khel hnung pathuma hian ball possession a hniam vema se round of 16 an lut thei tho ane an player zinga Julio Enciso chu hmunum turangai ani ya counter attack an hmang zui don ti a chiang boka Almiron Maibaka Gustavo Gomez tepo an hlo om vele hle tura beisei ani bok tun din hmuna hian goal khung an ni hian an har sat hle maya tournament kalme ka goal thum chau an la khung theya hei hi an ta chon apoi thei ve tho mai thei ome history lama lut ta ila rampani te FIFA World Cup a tum ni an loin machon towa sang khajako somnga parit conferencing goal sari goal thumin an neya round of 16 a France sikhat fa in an chaka hemi tum hian golden goal a Laurent Blanc chan chakna goal a khung ane France record here thakop me soita kang khan match nga chungchu a zoning goal thum an khung kling zia towa hetiang hi Paraguay la ka antile theingem ti chu zanina kan clear how don ane France lam hian ball chen changtam le ngei dona Paraguay lam hi undefensive anga chuta chung counter theilai train chutpo antum ve don ane enga po chani ta se France in 4-2-3-1 an ron man le arin oma Paraguay lam hian 4-4-2 an man arin ombok inga po chun ta se inkhel munam tak han be sei ta photila thange inkhel result lam chuka santaila football tholenga lut chho ve donang o Portugal le Croatia te an inkhel chungchanga Wayne Rooney poron tong chuakin angai dan ani lo ve hle ni turangai ane Wayne Rooney chuan ni satlai kho en vervor lai in rokna lian tak nia ke chun kha thil thleng kha kangai he thil hi pom thei nia ke chun kangai lova bolka kha veiga khan atau phei nge ya chu offside ta anpum sakta ani kha thilmak ve tak chu ane Mantanovic khan atau le tawlo chu hriat chian a har satowa ma se atau nu khan veiga khan atau le nge ya chumi bolkal atang chuan Croatia lam han goal an khunga engwanga referee khan offside pham ta nge ti ka hre thiam lova thil nui zat thlak tak le thil fair ro tak ani football a hin in rokna lian tham tak alo thleng towa kha zana po khan athleng lein ke chon ka hria ti hin Wayne Rooney chuan Croatia in Portugal laka goal an khung an pum saklo chungchanga hian angai dan aron soi Spain in anin machon tur chungchanga Cristiano Ronaldo po ron tong chuakin Ronaldo chuan in khel har sa tak kan machon don ti achianga kanin po cha that angai hle don ane Spain hi World Cup choi thei tura ring kai ber jingami an ni meka ram thatak le ball thiam tak football moina thlen thin tu an ni bok in khel hau tak tak kan ma chondo na team dang te ang bokin har satna min thlen le po karing keini lampo chuti rolling kan in pei at towa ani po hi kan hre chiang thokhat to view mai kanin tuklang le yin ka hria chu chuanin in rin tok na po min pe na sa hle ane thil thleng tur chuan clear phot ila kanin machon huna engkim chukan ching felang chutin Ronaldo chuan aron soi Ronaldo khel mekna Al Nassr lampoin coach thar an nei don ti achianga coach ro pui tak tak te han hel chhoviu ma se atopa ero post choklu achun atopan kharta a ni zana ma khan post choklu hi an senglu thu puangin Tottenham Hotspur do kai hroi to post choklu hian Saudi Pro League champion lai team hi kai hroi don ta ane season niam ta khan Al Nassr he Jordan Jesus son Saudi Pro League a champion puya an champion nuwa hetla phe chuasan zui ngalin coach thar an zong chhona sakhop maya post choklu hi an senglut fel zui ta ane Carlo Ancelotti poi Neymar chungchanga an zona chu ron changin Ancelotti chuan ani hian in khel adwa kanin khel tir nge bokang thil hi athalam zel ama chuan ani chau towa chu kan lom na chu ane ani hian ben sa thut apoi tilova tuna kondisona phei chuanin ben sa thut hi poi atimia lo ane ani hi kan za emema training na thei top achua thin boka in khelpo aphuwe tin Ancelotti chuan aron soi Chelsea lampoin mithar ansenglu don ti ni jang khan ti chen ani vele ta Hearts atrangin Alfie Osborne chu ansenglu tur thuron ti chiangin Scottish midfielder senglu tur hian Chelsea hian sum engzat ngen the chu don ti soi omlem lo ma se
tu na tanga rei lo te a Chelsea hian an seng lut don ta ane center back anga man thei defensive ang pom man thei Scotland under 19 team tana in lan mek Alfie Osborne hi Hearts team tana mi tangkai tak ani chauder towa an academy lama po captain ni na chel thei khopin nu ma anei tha ane Chelsea lam hian tu na tang rei lo te an seng lut fel don ta City lam point base sailo takin na than ake chu an chhuat tir fel vele ta ni zanama khanin Turkish League club tra Fenerbahce chun an senglu thuron puang vele ta yin hun rei tak dei contract an zia puya season thar tangchon City tan nilovin Fenerbahce team tan ain lan zui don ta ane nathana ke hi Bournemouth ta train City an senglu ta player poimo tak nima se khelna munero achang lo chau zewa tuna Fenerbahce lama ain suan lut vele ta ane Sandro Tonali point Tottenham Hotspur azom tur chungchanga anzo na churun chang vele ta hin Sandro Tonali chuan kadu thlanna ka thlak nin mitam takin an soi thin na hei hi thudik tok lo ane mason zelero kaduwa malampo pan kadu rengbok ane tuna hin katlap khelna tur ka thlak do na machop nei lian tak ka zum thei tur hi kalom hle ani na taka chun AC Milan a kir turangin min soina sakhop maya he tlapi ka mangai na chen tepo au ma se hei hi chu thunui za thla le thudik tok lo mai ane AC Milan hi chopan kadu tia chianga tundin manai ro in biak na kan kal pui lova kadu ber to Tottenham ka zum don ti hin aron soitlat mai FIFA World Cup azo huna Ronaldo chanramtan in khel acho san tur thu asoi nin an lo tar lang towa hemi chungchang hi Ronaldo chu zo na zo ane Ronaldo chuan football khel cho san mo kamalam hun tura chun engma soi thei ka nei ri lova engpo hi han ma chon phot ila chumi zo lama chunin ka hun atop toi tin kan la khar ve ma na tundin huna ero ka ngai poimo ber chu kanram team chakpui ania khan chaklo thut thei bok amai ro chu ka chung te hne na train thil thril fiana tam tak ka ma chon chho ze la tundin munai ro inkhel turin kala fit thato ka chon don le don lo chungchanga chuan tundin huna chun engma soi thei ka nei ri lo tin arun soi Jürgen Klopp point Germany team cho kai hroi don ti ni jang khan ti chian ania German Football Association ne na anin dorna chu akal tuan thu le Jürgen Klopp hian Germany enkol turin o atifel vele tatlat maya tuna tanga rei lo te a Jürgen Klopp hi an senglut don ta ane kan hria tangin Julian Nagelsmann chu tun hnai lok khan an bana World Cup an che thatok lo wang ane athak tu turatan Jürgen Klopp ming a ringal chata Jürgen Klopp hian ram team chu kai hroi vele don ta ane Riyad Mahrez point ni jang khan thu thar ron nei vele ta hin Algerian forward hian ramtan inkhel acho san thu apuang tarup mai Riyad Mahrez si Leicester City tang kan hriat lar chho tan kha ania hemi nu hian Manchester City chun senglutin ache tha zui hle amai ro chu be sailo takin Saudi Pro League ka akal ta dai maya Saudi Pro League ka pomi tangkai tak ani chhomek ane tundin hona hian anram acho san tak Algeria tan tumza sompako ain lan mana go somni khungin midang gol khung tur sem sak tum somni panga anei boka game za sompako ain lan hang goal contribution hi somriat panga lai anei thei ane Real Madrid lampoin ni jang khan thu chwa an ron leya Enzo Fernandez senglo antu manga thom leng chu thudik tok lo ani thu le ani hi senglo tumna an nei lo thu an soi Real Madrid lam hian an thu chwa siama chuan ani nen hen inrem na engma kan nei lova in biak na po kan nei love indoor na po kan kal pui lo bok hemi chungchang he chu report dik lo mai ane Enzo Fernandez si akal le zena tura du sakna kan hlana player thale quality nei sang tak chu ani nge ye kanin doranga mitam takina thu an soite hi chu thudik tok lo mai ani tin Real Madrid chon thu chwa an ron siam Enzo hian Real Madrid pan acha khop maya ma se hetiang Real Madrid in thu chwa an ron nei ta ka chuan a chho san chak ne mem Chelsea tan a khel zui nge arinom Manchester United lampoin lil midfielder Bayodi chu senglu antum ru angreng khop maya aman atan hian sum thanem tak the chu antum ba ka kumno pangte Bayodi hi kar khata euro noi khatlo turin an thlem ta hem maya kumrok dai contract zia pui anin huam thu an soibok Bayodi hian du tu anei sho angreng khop maya na du tu zinga Premier League club lian te chu an tel vek thei ane hemi wang hen United team lampon tran an lana sa khop maya
sum thanem taklo turin an thlem ta hem mai Chelsea lampoin ni zang khan thu thar an neya thu duom lo lam ani thonge senglu antum granite zakha chon atnol tak thu puan ania Sky Sport in atar lan dan chuan granite zakha hen Sunderland tana khezui turin thutlukna asiama Chelsea somna chu anol fel tatlat mai engapo chuni ta se granite zakha hi chu leadership nei thatak kha ania Chelsea andu poi thil om tak ane Manchester United point ni zang khan thu thar an neya Marcus Rashford chulo na chotir antum to lo bur thu le rondor to lo tura andu thu an soya andu ni chon angeta rondor turin an shel tamau mai chuti rol chuan United hian Marcus Rashford hi angeta senglu du anom lo chuan ko zui an poiti lo thu an soi thunga an team tan Michael Carrick noya mitrangkai tak ani thei an rin thu an soi bok Manchester United lam hian ni zang khan thu thar dang an nei chun zama an goalkeeper Trabzonspor tana season liam ta lo na khel onana chu an chotir zui le ngala lon bokin season liam ta khelna Trabzonspor nam chun an senglo thu an soile Trabzonspor lam hian season liam ta khanin onana hilonin an howa ache chelem lo le hemi wanghen angeta senglu te po an duwa aman alatam ema wangin lonin an dil leya United lam po hian o le tin an lo chang zui le ta ane United lam hian ani hi chu an du tak tak lo a ang le Roberto Martinez point thu thar aron neya mitam takin Croatia goal an pom lo chungchanga Portugal team chu du sakbik an ni anga an soi choron pha yin Roberto Martinez son han en teu chiang takhan en ro goal kha pom tur ani lo ane hi technology aum chan chu ani ya technology han thil dik takin akal pui thrina kha gema pohan diklo taka thil rel tur chu athalam zong in technology chon aron her chuak ane thil lomum tak ani bok en chiangula offside chiang tak ani ya Mantanovic khan bol kha atok nge ane Renato Veiga pohan lo tokma se Renato Veiga ato ma khan Mantanovic khan alo tok nge ya aum zia chu technology khan thutluk na diktak asiama keini lamha kanwan nei phata ni tihin asoi Arsenal lampoin an captain Martin Odegaard chu an chandon ti a chiang thokhata ni zanlama khan Turkish media ten an tarlan dan chuan Galatasaray chon mimal thila inremna an nei pui thu puan ania season tharnama Martin Odegaard thi Arsenal khan muzui arinom lo ta hle kan lo sei pho tongin Martin Odegaard thi ain hliam ngun angreng khop maya Mikel Arteta point chu aphal thu ron soi to yin Euro makte doi somni velin chotir an phal ni hin an soi he hin Galatasaray lamchan an bo zui ngal wata mimal thila inremna an nei pui fel towa tuna tangrei lo te a club pani te hi indoor zui don bokin Turkish League champion laya Martin Odegaard thi kan mu ngei arinom Arsenal lampoin ni zang khan thuthar dang an nei chun zoma Nico Williams chu senglu an tum thu puan ni yin aman atan a release loss Euro makta doi somku ayatlem shetpek anin hom thu an soi Nico Williams en sangni somthum panga thleng dai athletic club tan contract alaneya Arsenal team hero hi chon senglu antum tamak ane tundin mala Nico hi United le Liverpool te point an hel ve mek bok Liverpool lampoin winger thar senglu antum na konga Kevin chu senglu antum do na Fulham winger senglu tur hianin sum the chhuanwal an poiti lo ni hin an soi country tangin Brazilian star hi Shakhtar Donetsk a train Euro makta doi somni sengin Fulham hian an senglu ta sangni somthum thleng dai tuna contract ala nei ane ma se Liverpool team nam hian an hel na to angreng hle ni hin an soya senglu thei anin bei sei thu te po an soi to Arsenal lam vekin thuthar nei chun zomin Kenan Yildiz chu senglu antum thu puan ania Turkish football media ten an tarlan dan chuan Gunners samhin amana sum the chhuanwal antum tundin muna Kenan Yildiz alutna hi Euro makte doi zavel ni turangai ania Arsenal team hian ama point senglu anlo tum towa senglu antum tak tak te po arinom Liverpool captain Virgil van Dijk malam hun po achiang lo chhozela ni zana makhanin AC Milan chon senglu andu thuron soi vele ta yin du tu anei tam ta angreng phian mai Van Dijk hi country atang khelna mun achang zui zelangem ti chu zona ani chhome ka Jeremy Jacket an senglu towa hemi wanghen adin mun ader thong te uniin an soi
chuti rualin Liverpool lamhian an captain Van Dijk hi contract tharero ziapui an tum ngei thu an soi thunga amalam hun hi achiang thoi tura be sei ane England team tan hlotling takalawin lanto John Terry Point Thomas Tuchel thil ti dan chumak ati thuron soin tournament kalme ka Jai Spence aring tlat chumak ati thu asoi John Terry chuan hemi chungchang himak kati khop maya hanen chiang le tewu DR Congo nen anin machon trumte poha en le ta ila Jai Spence line na tongkhan atlang chho char chara an ngam le hemi chungchang bi kai chon ati sual tu chu Thomas Tuchel ania kein hitaila Trent Alexander-Arnold karing ngei do na ani hi chon Jai Spence adu zok tlat thilmak tak ania hria thiam po ahar san le ke chun hinga tila Trent thi ka ko do na kha ge ma po khan khai khan kan thazok nge yang ti hian John Terry chuan aron soi Real Madrid lampoi ni zang khan thu thar an ron ne ya United team tan thulo mom hriat tur ni thungin an player poimo Xiaomei ni chu United ta akal du chung kaltir an phaltak thu puan ane Real Madrid lamheng kan hriat tangin Xiaomei ni hi shan an poi tilem lo niin alang me ka Mourinho wa noya khelna mun achang to lo tura ngai ani chhotran to hemi wangin chotir an phal to wa ama du tu United team laka kaltir an poi ti lo thu an ron soita ni yin ko top side chon atar lang Arsenal lampoi ni zang khan thu thar an neya Europa League winner Aston Villa defender Erzik Konsa chu senglu an tum thu puan ni hian Konsa mana hian Paumilen Samrukvel po the chu an tum nia tarlan ane ko top side in atarlan danin Gunners lam hian tlar hnung lam chu thuam chak bel an tum ni hin alanga chumi ta chong Konsa lam hi an hoita a ang hle United lampoi ni sang khan thu thar an ron neya Andre Santos chu senglu an tum thu puan ni hian Chelsea lampo hin chuatir an phal ni hin an soi towa Chelsea team alo hlim lo tuk lo boka United team hian in hun trapek an in huam thu an soi ve bok Andre Santos United lama kal thut te po arinom Switzerland ramtana World Cup fe chuak mek Manzambi point du tu anei chho ta trak maya tun din mona Arsenal team chan ani senglu an tum thu puan ni hian kumsom ni mi Manzambi mana hian Arsenal hian sum the chonwal an tum ni tarlan ane Manzambi hi thun din mala Switzerland tanami tangkai tak ani chhome ka Arsenal team lamai kan hmu thut te po arinom United lampoin Rafael Leo chu senglu du vioma se elpui turlian tak an nei vele tatlat maya transfer kongka in hongme ka che tha tak Tottenham Hotspur lam chan senglu an tum thu ron puang vele ta yin Rafael Leo mana Euro mak te doi som sari chu the chu anin huam thu an ron soi ve tatlat mai amalam hun achiang lo chho tran ta tinani chu Xabi Alonso point Chelsea team Arda Güler chu senglu atum ni hin an soi vele tatlat maya Alonso hin Real Madrid ta alo man thiam to sa Güler senglu tur hian sum the chonwal antum do ni hin an soi Güler po hian Alonso ngai na thu te po alo soi to wa Real Madrid cho san hi du thut mai te po arinom Rio Ferdinand point ni zang khan thu thar ron nei chunzom vele ta hian United legend Rio Ferdinand chuan Lionel Messi chon Ballon d'Or adon le thei thu asoi Ferdinand chong kumin bi khi han enta ila Major League Soccer bi khe chu Ballon d'Or choi theine tura ta chon abuk ari don mi alova ma se FIFA World Cup zo khi kan clear tur chu ane Messi han record ro pui tak asiam chhome ka an champion chuan champion satli an ni don nova chu Messi tan hun thra in hon na tur chu ane kumsang ni somni paruk FIFA World Cup a hian anram Argentina hi champion pui phot chuan Messi han Ballon d'Or adong le nge yang ti hin aron soi ole hamichin hatun tumatan ni mai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe luma tan min han la pui le taula thungai nom tak tene kanin muchun zom le zel don nia